Talafalava malo le soifua o se mai le whaafonga i talafoa le Radio Samoa. O whaaleo le fia fia o le whairautusa le puipuinga America o Pete Hexeth i e te e le taua i Iran ina ua whaia sa whairua inga tau le Congresi le so. Whai mai le CNN na sauno ai Hexeth ma upu ia le au whaitu la fono po lawmakers e te e le taua. Wa ia tā ua o i rātou lava o ni fili. O le urua i whairua inga le ua whaia ai sana whaamtaranga talua na amatare taua, ma ua whaia tonu i se taimi o loo sa idi ai le wharapae se vai ngā tupe pe a ma le tasi tesi ma le 5 tiliona mo le tala whaatau le tupe mo le vaenga o le puipuinga. Sa ripoti atu ana nafi i talafou le whaatara noina e Trump malana au, o le mata upo e whaatatau le poloka i le Strait of Hormuz, moni nai masina pe a whaia mana umia. Whairoa le CNN e ono maua e Pakistani le whai ungar vaso nei, se isi whetuna ingo fuafuanga mai a Iran, ina ua mai a whautuaina e Trump Iran, wa te tau o nā ata mamai wa veloa. O li puti e fo isa whaatara noa e Trump ma Putin le marienga, o le tau fio whetawinga o lo iei nei ma Iran, i se tara noa ngai le telefoni. I le panona whai mai Israel o lo sori lava e le Hezbollah, a ieinga o le tau fio whetawinga, ma ua whaawa wai pea o nau lātou to e tali atu iai i au swainga. I lona tona, e to ruani li Israel na uspa ia i leo tea i se whae tu i mātu o lona tona, i le vai o nei, ma ua whaamatala e leo mai lea whae tu o se whaalavelave tau whaatupu whaalavelave, a terrorist incident, wa tiri rui tau i nai le community o tangata iutaia i lea tu o lea tunu. Whai mai le CNN e fast food 5 tausanga o le ri ina tau mawhai e tatui se leo se turou, ma sapu e ina ona o le masarumia i le tau mawhai e fasioti se tangata. Whai mai leo le na puina o se ri Britania na soifuane i Somalia, ma ro tau fia nei e leo. O li iutai e to rua na afia e fitu suruono ma le toru sufata usanga le mātutua o whaasoro manui e le wharamai. O lo iei video le temi tonu na uspa iai na ua, a wata ua fo i re ua puina e leo e iei o na taraanga o a mio sa wā maa afianga i le ngase o le mafofau. O lo whaawau le so le suenga. I Australia o Australia le wata ue ripoti le so o si tia maurunga i le au whaio i la tau e whaonga ina le whala au whasaino le aisa ma ua whaero i wha maumonga ua lisi whatasiai Australia ma isi atunu e tolu swut whae au pito maurunga i le whaonga ina o le aisa po le methamphetamine whai mai o lo tūranga lua i Australia i le risi. Whaeroe le ripoti e fōringa o whaalua ina le numero i la tau e whaonga ina whala au whasaina i Australia whaatusa i le se furu tausanga taruai. Whai mai le whaatustusanga i le temi nei ma le iwa i le se furu tausanga taruai ua mai tawina i se ese esenga tele. Whai mai e ui ua mai tawina le whaapopo le tau e whaatau i nei whala au whasaina pei tai ele o ieini whaailo o le whaititia o lona whaonga ina. O lo mawarunga le whaonga ina i nuu maotua whaatusa i a Aipo Cities ma Australia i se sifolo au pito mawarunga i le au whaio tangata whaonga ina le whala au whasaina le aisa. Ma le Pasifika i Papua New Guinea, ua taunu nei i saina le pandemia o Papua o James Marape, ma le whaamoemoe e una ia whawhatawa inga maso o tanga tau pisinisi, ma le tūmalo o Guangdong. Wha mai Marape le Radio New Zealand o le tūmalo le sauteo saina, o lo taula i ei tau mwhainga Papua, a sa idi se whalau te leina o ana maketi. O le tūmalo le pe a mariselau 2 miliona tangata lo au mawai, ma e tele whalenga o si o lo iai. O saina o lo tūmau peona a vea ma paanga o pito malo si a Papua New Guinea, i le tūtau whatawa inga, ma o wha maoni e tūstu singa mai le ofisa o saina i Papua, le lei tele o so o tanga o atunu e lua i le tūtau whatawa inga. O le aso la tae au e toi tariwa nei Marape i Papua New Guinea. Tara muri mai ni o Kaltonia wa nofo sauni nei le atunu o mo whainga palota i tūmalo. Vai roi di pote te tau lava na whātau nuu i le palota o le io i le aso ruspul waru le masino uni. O le a wha mautua i rosu i o i tūmalo e tōru le atunu e meise o sui o le pāremene ato ai mare rato presidene. Le ruafa se furuiwa na ngata i le whainga o palota nei, ma sa te tau na whaia le ruafa lua whapeitai e le io o ma ua whaatolu na tōlo pō. E uira ere i mautu tonu le aso le palota, e to tele manatu e ulawa ina whaatanu i le aso ruasful waru uni, ma ro whaatataria e le to tele whaatanunga o le palota mai le kapeneta wharani, e te tawana amata whaanga solo i le whai unga le masina fōu o me.
Le so ivo uni wo feta o ina fa mutai le fa o no swafa o sui fa tu ia ma amatai lo ma campaign i le aso se furu mo uni a o luma na ia i le whainga palota a New Caledonia. Tara ia le video sa moe le ne yaso ia manuia ngā ruenga o whenga iai.